South Africa sabingelela kuphi nokubrand khona ngendawo nibingelela othuleleni-ke sinibingelela-ke sengapha Eastern Cape kwelamampondo omsesi lapha eBizana-ke kuyilale kuthiwa-ke uNomlaco. Size lapha-ke ekhaya ngokhehlekazi wakulo mzi ongazithi-ke unengxaka nayo-ke yokuthi-ke unokugula nakho. Siceliwe-ke umfethu okhona ngapha eThekwini ongowakhona kweli cala-ke. Nawe-ke owazi ukuthi uthuleni mhlawumbe wakwaZulu, cha siyahamba yonke indawo uNkulunkulu mesiphile amandla nokuthi sikwazi ukuthi sinyakaze sihambe. Sikhona-ke sifikile, sikhona apha eBizana. Sinaye-ke usisi sawuthetha naye-ke ucele ukuthi singamvezi ebusweni uyoyika into yokubana avele ebusweni ozothetha-ke on behalf of umama-ke before sethe nomama-ke. Ngicela ukwamukela yena-ke udadewethu-ke. Sawubona ma. Malendele njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila Nkosi. Siphile nami, mina nguthuleleni. Angazi uyathanda ukuzisho igama noma nawe uyasaba ukulisho? Ngingumama uJoja mina. Ewe. eBizana nginomlaco. Ewe. Ndintombi yaseMabheleni. Okay. Oh, Bhelekazi. Ewe. Ngibhele. Okay, Ntombi. Sifikile la eBizana. Kwenze njani mama? Nisibizele ntoni? Umzala wami ufonile wathi kunogqirha abafumeneyo abadla ngokuvela eTV endabeni qonda bayindilost andiyazi kwayilonto. Kodwa ke wachaza ngendlela achaze ngayo wasesho ukuthi niyakwazi ukuhambela emizini lapho kunabantu abanengxaki zezifo. So washo ba uthethile nani ningakwazi ukuzofika apha. Besingayiqondi kuba into engasike iphuthume olhlobo kodwa ke naku senikhona siyabonga. Cha, nasi siyabonga senami sengibone ngisekhaya. Ndingayohlala nje ngenabe ngoba nanto unyazi ngalibona odongweni la nasecabheni. Sendikhululekile nokuba akho ngisho iyakho apha ngadla ngisho ukudla ngokuthi nakho ukudla. Cha, sesifikile masho ukuthi asithi uNkulunkulu ebe umsa wakho ukuthi nathi shesheke sivele ngapha eBizana. Ingxaki ithini mama kutheni? Umama unengxaki yomqala. Ukuqala kwawo ke umqala kuye ubesuke waqala wakhohlela kakhulu. Kwafumanise kubune TB. Then yelashwa iTB. Waba right kwicala leTB. Kodwa washiyeka ethi oko wayekhohlela ungathi umqala wakhe ube mncinci umphimbo. Ngoba nobesidla funeka athathe ixesha elide akakwazi ukukhawulezisa. Yaba into ke enganoko ngekude uyisele so kangako. Emveni koko kwavele kwasuka kwangehla inyama, more special inyama ebomvu. Wangakwazi kuhla yona. Caba mayibuye xa isitya. Kwangathi iyo kuphela. Kwavele kwahambeka nale yenkukhu hayi. Yangabisavuma ke ngokwasayona. Kuthe xa sekunjalo kwabonakala uba akuthanda ukuba nzima ke ngoku ukudla. Thanda ukunzinyeka. Then ndathi makakaye ekliniki ke ngoku ukwenzela bezokwenzela incwadi ezokwazi ukuya kugqirha ezokwazi ukucheckwa uba yintoni ingxaki. Nyani kuyile ekliniki wayenzelwa incwadi wasiwe esibhedlele eBizana. Then wathunyelwa eMthatha. eMthatha bathathe ixesha elide ke bezama ukujonga uba kwenzeka ntoni. Bagqibela befumana ke ugqirha uba une-cancer yomqala. Bayifumana futhi besithi noko ayikamoshi into. Okay. Isashuthi isafika. Baqalisa ke bathi ngoba mdala ngeke bamfake kwichemo bamthumele eMonti for irradiation. So uyenziwe last year. Ndithi uyenziwe kathathu amaxesha amathathu. Yenziwe insuku xa isenziwa but amaxesha abe mathathu. Okwangoku ke ngoku uhamba i-check up. But akukade kube ngcono kona kunento owayiqala eyiyo kwasekungasehli kwanto. Namanzi kwasekunzima nyani ke ngoku xa ngexesha sezoyiqalisa.
then wathi bayenziwe at least ezinto ezithambileyo zehla ngconywana ke ngoku kangangoba noko ngoku siyakwazi uba ayitye into eqinileyo mhlawumbi i-stiff papa mhlawumbe umngqusho upheke uthambe siyakwazi ukuzitya ezo izinto kodwa into embi ngemini engafuneki udlula into akudluli kwanto Yo. nangoku yenzeka ahlale mhlawumbe 3 to 4 days engadli like uyadla but kuyabuya uyadla kuyabuya kuyiloo nto nje Usho ukuthi ingxaki sesiswini. hayi ilapha emqaleni ngoba umzekelo asela ipilisi elincinci athi uyalivala ihleli alihli then into ezokwenzeka lizokhuphula into eninzi athi kukhona igwebu elibuyayo soloko ebuyisa akho kwanto kuyophinde yehle even amanzi akuze ukwehla ungizwa ngithi ukuthi inkinga phela isesiswini angithi lokho ukuthi ukudla kufuna kuyesiswini but manje ke kujika endleleni ngoba phela noma ngingekho that understanding ngekhensa yomphimbo because I took it as umphimbo kuyipayipi ongazuthi kungaba lula mhlawumbe ukuthi kubophosa into iqhwambi yehle kulona but uma isikwazi ukuthi ivimbeke kulona ipayipi okusho ukuthi khona mhlawumbe kusuke ngaphansi kwazo blocker ngoba ngiyayimagina nje ukuthi ungathi into enjani kodwa ndike ndimve xa isithi umzekelo utye into efana nantoni na mhlawumbe efana nekhapheshu ispinatshi mandithi nje imifino yewe then naku ke ngoku esithi ungathi kukhona into ebambeleleyo emqaleni isinyane encinci nje yemifino mhlawumbe ubifike yama up mekhona noba isuke ivalelwe yilongo kuba andiyazi binoba kwenzekani pha noba kukhona inyama mhlawumbe eyikhule ngoba uyathi ngeli xesha ephalaza uyayiva iyehla iyenyuka so njengoba isehla isonyuka ivalele yonke into engabi iyehlika kuba njalo naxa ngicinga inoba mhlawumbi ngeli xesha isihla isenyuka then le nto yokukudla ifike mhlawumbe ibambelele apha ibambelele khona then ube mncinci more umqala ulapho ke ngoku hayi ke kuvele khuphuke ebeseyidlile umzekelo uzoyiphalaza le nto emalanga ufumanisa uba into ebeyityile mhlawumbe apha emini iyakhuphuka ke ngona iyabuya amapilisi wakhe funeke akrashwe okanye afakwe emanzini anyibilike abe ngamanzi kodwa xa seyisukile noba ngaba ngamanzi akazudla ngoba sube ingafuni namanzi la manzi so nisho ukuthi senambile ibhedlela uma kukhona abantu ababonayo abathe bayalapha sengena abazama bona hayi ngoba nithamba kodokotela mina bendinenkolelo yoba ke i-cancer ifuna ogqirha yewe angithi phela ungiva ngibuza nje kwelokuqala into yokubana bakhona abalapha ngamakhambi ofumana kunto bathi bayakwazi ukubona ukudambisa isimo sekhenza nokuyilapha yabo ukuthi kuningi awu mabhodlela ke kudala umama emane ethenga amabhodlela ekuthiwa bosifo zonke hayi akamncedisi ewe akamncedisi okay ngaqhubeka mama andiboni into incedisayo mna okay ikubonakali kwanto engathi iyancedisa emabhodleleni esintu okay kangaba ndike ndathi mna kuye ingathi kungcono kokujongana nento kagqirha kunamabhodlela kodwa ke ngoba uyakholelwa yena emabhodleleni uyakholelwa intombi endala phela wena sihlekazi okay njengamanje ngokwezimo zodokotela nimngephi after enze iradiation ikhona idate abamnike yona mhlawumbe nje bathi akagoduka linde ekhaya bamnikile uJune uJune ewe okay uzoya for i-check up okay ubeye nini kwenza iradiation igqibele last year no ubiye kwi-check up ngoFebruary okay khona East London ewe East London okay uhamba ngantoni ke ambulance usuka esibhedlela usuka phesibhedlela siyabulala khulumeni because phela kukude kwela cala kukude nyanshi ewe no okulungile mama ngazi ke ungacela nawe mhlawumbe usizo la kwathuleleni
uma kukhona ke abangathi bangakwazi ukuvela mhlawumbe nosizo kumama nakukhehlekazi ngicela nje ucele ma hayi ngithathisa nomakoti ma uba ngaba kungakhona nyani uncedo uba nyani yokunzima kakhulu ukuhlala nomuntu engatyi ngamanye amaxesha uqoma mawumfihlele kwazinto ezityiwayo ngakumbi xa ifikelele kweli xesha loba ufumanisa uba kuphela iveki engasadli so soloko esendlini esebhedini so uqonda uba into engathi isekitshini ngcono uvele ungayibalisi ngoba kaloku kuyafana akho nto azoyitya xesha elininzi ke sincedise ngezidudu neentoni like unayo neswekile ke ingxaki ezintweni ezityiwayo kunzima kakhulu uba ude umazi uba kufanele atye ntoni because iswekile inezinto ekufuneka engazityanga ezingaske zibe yingozi kuye but kuye kubonakale ngathi kufuneke ezityile sometimes balwe into ezinjengoyoghurt i-ultramed i-future life uyabona senje uba zizinto ezithambileyo ezo oyucinga uba xa esesimeni esinje ingase kufumaneke zona kube ziyona nto ngasikuncedise ngayo uba makabe ubamba umoya ngayo kodwa nje kunzima xa kungakhona uncedo olingafumaneka singabulela kakhulu ndiyambulela ke futhi nomzala wam khombisa ukumsapota kakhulu anti wakhe nokumthanda ndiyambulela kakhulu umzala wam uMvelo bonke ke kowabo ngilaki unekhaya elimthandayo shame bonke kowabo bakhombisa isapoti ngakuye phumelele ke uMvelo ngoba zinzame zakhe zonke ezi besingakhange siyazi mina bendiyiqala nento bakhona kuthiwa yithuleleni bendiyiqala bengingayazi kodwa nje awuvele wafona izolo enento engathi khange ngiqomba hayi andiyazi sendisho ndizoyibona ngoko into eningazanda ke ndayiva ningaboqala nina e-Eastern Cape into yokubona nindwendwela uthuleleni kweli cala siyazibongela okusho ukuthi ke angathi amasango ke savule ndowe ukuthi into yokubana ke amasango into yokubana singene singagcina apha emampondweni sisibheke nakaXhosa siyawufika khona le kobhayi hayi shame xa ingancedakala kona singabonga kakhulu kunzima kakhulu kona khona unyaka ndithi ngo-2024 ngoDisemba kwakukubi kakhulu sithe nje singena ku-2025 nebendiqonda uba andiyazi bendingakhandi yilinde uba sawude noko siwuhambe u-2025 kuye kusehlwa kusenyuka enezinto ezikholapsayo vela phele senditsho andithi neswekile zikhona akatyi ngoko hayi noko kona ngoku akufani siyabonga sisake sithethe naye ke ukhehlekazi sike sizinto yokubana uziva njani oba ngibona mina intombi nje ephilayo ongeke uzobona into yokubana ukuthi ke khona ingxaki naye engaphilanga kodwa nje uyambona ukuthi uyaphila ukhehlekazi uright usangangisho emasimini nje ngamnika igeja yolima emasimini ngiyabonga makoti inkosi kakhulu siyabonga ma South Africa ke ngicela ukumukela ke ugogo ke khona ngapha ke lapha esikhona eBizana kwaNomlacu elapha esize ngaye ke udaba lakhe kugogo ke ukhona ngapha ukhehlekazi ngiyabulisa khehlekazi ewe kunjani mama noko niphila njani ndiyaphila gogo bani gogo uMbhele ewe philekazi phi khona apha kuNomlacu eBizana ewe uyintombi ozalwe khona pha hayi ngizalelwe eMangweni ewe khona apha eBizana futhi ewe inomlando le ndawo yeni eBizana phela ngithi obaba oThamba bavela kweli side no mama uWinnie Mandela bavela bavela ngapha ninamaqhawe namaqhawekazi la ewe lapha eBizana yebo cha khehlekazi sisuka ngapha kathuleleni thina ngapha eThekwini size safika ke nathi la eStern Cape sizele nje wena gogo ewe uthuleni ufikile ke ukhala ngani gogo bathi uyagula kodwa ngibona intombi iphila wona ndikhala ngomqala ewe ndikhala ngomqala onemaxesha ngoba ndingaginyi ndingadli iveki nje ziphele zibe ntathu ndingadliwa mna ungadli kwanto yibo ngoku nangoku ke ngoku isandiphethe into phezulu bendingadli ndazodla ngo7 kwangcinana ngo7
ngoku futhi ndabuye masandilele ndangazi uba kanjani. Masandivuke ekuseni ndiphuza iti nayo ndayibona ihliki kahle iti le. Ndayincenga ade zaphela inkomitsho ezimbini. Ndangena esidudwini. Mandingena esidudwini yangathi yavala futhi ndiyale kuvaleke. Kuthe kusuka khona ndibona ngathi khunto ehlika lapha evele ngathi igaqa lapha ihlika yatshona. Ndatsho nto ndizawudlaka ndasidla ndasigqiba isidudu. Kwangabi khondo. Kodwa masande ndiphuza iyeza bendiphuza. Kwacaba liphuza kabi ndalincenga lapho yaphuzeka. Masande ndiphuza amanzi alilandeliswa ngamanzi. Acaba lamanzi ayala ndawarhabula ngomandi warhabula kancane warhabula ncimakhe ezintathu. Ade aphela aphela. Ndeva le nto ikhona ndilapha emqaleni. Engafuna wandehlisa into. Ndangazi ba intoni. Injalo impilo yami nyani ndiyakhathazwa kuphalaza ngesikakhulu makusuka ngidlolo ndidle ngevanini emqalami findiphalaza. Nepilisi elilapha emqaleni ndidlile xa lingafuni liyanamathela. Ndiba ndiphuza amanzi ninamathele ngeke uhle kwanto ke ndokulamba ndibeyinqaba. Ewe. Yinto nje ndiphethe kabi uba ngaba kuthiwa ungase kube ngcincane uphalaza oku noko ngaba nami ziva ndingcono. Into ekandihlasela ngamandla ke futhi ngishukela futhi ngenziwa indlala ngoba ndingali. Bendithuke sesibhedlela isigeme ezibini. Thuke sesibhedlela ndikazi uba ndiye kanjani. Hayi batsho abantu bayi mama vese abona unje sakuthatha sakusa sathumela ekhaya uba makuzwe nemoto uzothatha usesibhedlela. Mina ndazi kwanto. Andazi kwanto. Nangenye imini apha ndandizoswa ngumkhwenyani ezingolweni. Umkhwenyana kwami ontombazana amendele empopeni. Ezonsezingolweni. Ngoku washo uJofa ngofo azondithatha. Asala silungiseleleke apha nomfazi omfowethu ayilapha umfazi omfowethu ekhaya. Ezobheka mina ezondisa khona apha ezingolweni. Salala ke silungiseba sizaya ezingolweni. Zandazo ndava sengixikizwa kanje. Kodwa bendivukile ngo1 ndochama. Ndavuka ngo1 ndochama ndabona hayi ngo12 ndochama. Ndathi okanye sebusuku ndalala. Masandilele kanzi vele ndilala ukulala. Ngoba ndiyeva sendixikizwa ngixikizwa yandimemeza umuntu ayibo kanti umfazi omfowethu. Kanti sendiqulekile futhi. Yintoni? Kungadli. Ishuka. Hayi ndathi nangumhlola bo. Hayi ndathi qabo lo wathi sisivuka nangamanzi. Amanzi akho hlamba. Ndavuka ngathi bendingena kwanto ndahlamba. Sahamba bese ifikile imoto lapha kaMkhwenyana. Sahamba saya ezingolweni. Ndavena ngazi ba into enjani ngandilele into enjani le ndiyazi. Ayandiyazi. Bathini ogqihla bathi yini mhlambe engasikuncede kwengxaki obheke nayo xa makufika lo mzuzu into kuba nongathi bathi yini ongafuna kuyenza mhlambe uzokwazi at least bathi mandizame into ezithambile ezimanzi njengantoni nayo kanye mangabe nje noba isidudu noba lihewu bathi mandizame zona ngidle zona ndiyasithenga umntwana uyandithengela lobe ezozapha wangezi lo athema kuzelo uyandithengela iFisher Life antene eganapho ndiphuze nje lezo zinto kodwa mhlingafuni olento ayifuni andizudla kwami lezo zinto ikhona ngokupha endlini ndilambe nayo ikho yo ndilambe nayo ikhona ngoba awufune ngcono fanele ndipheke ite emnyama ndike ndiphuza ndibheka izidudulela yadu mayithanda yadudulela ngeti njengoba nokudla iyadudulela ngokudla oku ewe mayithanda mayingafuna ayifuni bona odokotela usengivile ngomakoti esho ngokwakhe bathi uphethwe yini mama bathi icancer olhlobo lento cancer icancer indashika ingafuni manje izinto cancer umqala eziqinile umqala ewe bathi icancer iqale nini makhulu yo andisazi nje mina webe ungazi lo mntwana ke ngoku yo andisazi ngoba ndaqala ngayinaki nathi umqala mama omncane manje ndiyazi bathi namathansini mhlambe we ewe ndanganaki nasonto eclinic navele fena ayichaze eclinic vele babhala incwadi la kwehlike kwanto mama isukule lento sebabhala incwadi ebandi esibhedlela first phela uthoma ndiyemthatha ndiyofaka indashali lento ipipe ndayanyana yafe bandifaka lento ifaka apha emqaleni ifaka apha igwenqayo bandifaka lento hayi kwangathi nyanza fike ndidlele ngoba ayidla kahle inyama yenkukhu ndidla nakhona iphiko elilodwa ewe ndadla kwalunga kade wayigqibela nenyama udala andisayinaki noma ingabe kwapha
Yo Nkosi yami. Ngisho yenkomo ibekwapha iyaphuma Yo. ibekwapha idliwe. Hayi pha kwami ugcwele izangoma yena umntwana belapha sangoma. Nalo beza sangoma. Zisho zodwa zangoma. Bahlinza badla andidli kwanto. Bakunonisela ngenyama nje gogo. Andisana ndaba kwanayo. Pho izangoma zayitshani pho inyama. Bayidla kanyani. Yo. Hayi sanda wananyama Zizithathe hambe nayo. Ndiba into bekade ndibalekela kuyo ngama sausage. Ewe. Nawe ndithenge wona mandiholile. Ndithi masokumane kuphekwa maso ndiwadle. Athi kandigwijela nawo. Andisawadli wona. Ebekhona ngondibabheka nje bawadle. Kodwa ke angibonge gogo ngoba ngibona indlela oyiyona ukhomisa ukuthi uphilile emzimbeni. Sho ngondiciphe nje. Ewe shuthi uyisidudla ke. Hayi no ngasosidudla kakhulu. Kwakho nje ubusho ukuthi Ngilingene kahle nje kodwa ke usho into kubana kutshiwe inyama phaya ezangomeni shuthi inyama buyidla gqithi. sizoba khona kwinyanga ezakhona phaya ekhaya. Izangoma. Size nathi sothi kuzophuma lo mntwana angafika ngapha. Singeze nathi sothi inyama. Hayi ningeza inkomo zimbili. Hawu inyama engaka gogo. Hayi ndiyeva. Ithini date gogo? Ithi 24. Hayi so. Soqala ngolesibili. Ngoba lesinga 25 cawa noma i24 ingolesithathu. Ewe. Sophuma ngolesine. Nihlaba phakathi nensuku abantu besemsebenzini niyini? Izangoma zihlaba phakathi nensuku abantu bangekho basemsebenzini ufuna ukusha abantu inyama. Andithenye into balo mntwana ubalekela uanti akhe lo untombazana nami. INazaretha kanti naye futhi wangena eNazarethini. Oh lo sesangoma. Asho sawulinye inyama ehlambulekile iyo ingekho neyaka ingene yakho. Yedwa ayakho angeni kwahakho. Hayi siyeza. Siyeza Sibekele inyama. Angeni kwahakho. Oh cha ndaze navuya gogo kunqakula nawe kodwa ke thina njengoba sisuke eThekwini siceliweke umshana wakho ngiyacela nje gogo ke uthethe nabantu nje beSouth Africa yonke kwaba ngaba noncedo kule ngxaki ebhekene nayo yecancer yomphimbo ngicela nje uthethe nabo gogo namba ucela uncedo makhulu ababheke jonga nje lo yewe uthetha gogo washo uncuma ntombi Nabena ngazothenga. Yabona. Hayi ungathatha ucela uncedo gogo. Ngicela uncedo mnandi kumama umbhele. Ndinengxaki yomqala. Ongafuni ukuginya into xa usukile. Ngicela uncedo ndincede kakhulu. Hayi ungathatha nje gogo. Thethe. Masafuna uthethe hayi kuwena gogo thethe gogo. Ngicela uncedo mna. Ewe. No kulungile makhulu ngiyabonga gogo ngiyabonga. Cha. Thina njengothuleleni gogo. Okwethu uNkulunkulu wasipha nje ukuthi sinihambele kanje. Ewe ngoba nami angilazi ukuthi ngizothi yini le noma ubizo ngoba nami ngabe ngithi mhlambe ngisangoma sami lonto abagulayo but angisoza ngoma ngisomthandazi yabo. Kodwa ke ngiyengibone nami uNkulunkulu enzima angazakhe abantu babecela usizo. Kuvela abantu bakhe uNkulunkulu abathi no singakwazi ukunceda thina. Abanye ke bayancedakala bengeke phela bayancedakala bonke semhlabeni abanye ke bagcina mhlawumbe ngalithola ngosizo kodwa mhlawumbe bathole kwezinye indawo. But kodwa nje siyamethemba uNkulunkulu ukuthi nawe nje wasesifikile la eBizana bakhona bazovela gogo. Bakhona uzovela vele. Bakhona bazovela ngicela uthemba impela gogo. Azovela nami ngizotshuba ndisinde phi. Wathuleleni? Ewe. No hayi siyabonga gogo siyabonga khehlekazi. South Africa yilo lokho udaba ke besilizele ngapha ke eBizana sizobona nangogogo ke la kaNomlacu ke sisuka le eThekwini ithweleni ifikile ke igalelekile apha eEastern Cape kwelamampondo. Asigqibanga ke saphinda sibuye kwelicala la ngapha xa kukhona okhwazayo into kubana nami nengxaki ndiyacela Thuleleni ukuthi uzangibheka sesikhona. Nawe ke mhlambe koMpumalanga ungacinga into kubana sizokufika siyofika nakwena ngisho koMpumalanga. Njengoba sifike naseEastern Cape nje asigqibile ukufika la sizawubuye sibuye eEastern Cape. Siyathokoza. Mina ke Bdudu Zamkhwanazi ke ngaphansi kwegama ke inhlangano Ithuleleni kanye neteam yonke ngaphansi kwengosi ethi ke abantu bayagula siyabonga sicela ukuyivala ke ngapha eBizana lapha sikhona siyabonga.